Ia whaafelo e tufo i le nganga whiwhia ma le nganga whaaftai le tua ono mu whai fōna tātou toi. Lu mawhisi le whai beau mangaru le ea i le nei vanga o le aviafi whaatalo wha Samoa mo folo fantu. Le tō o na asiata wharemalu i le nei vanga o le whiwhi fo i le whaawawina o le tautua ma le o nanga a lau Bluwave TV. A beso le porokalame wa masani ya fiafi te itasi o le Tautai A'e ma le maruia whaivo si o tātou aturo. Tautai A'e ma le malo, Tautai A'e ma le fia, ia Tautai A'e fo i ma le oli. I le anga le leifa so so lo tātou tapa au sidi le langi. E le manatu o lo o hauina sulo le masina, i lo soifua lau le lei. Ia me se fo i o le ola vai ia o le soifua lau tele o si o tātou aturo. Po whela fo i le te mafuta mai ai i le porokalame o le nei afiafi. Aso lua sfuma le valu le nei o le masina o mati. Lua afe, lua se folu ma le tolu, au tātou iai le masina lo le tolu, ia ma wha au watu le folonga toi o seanga, o le tātou wha whelo ai lea, i le masina o Amberila. Ia po o le vai tau fo i e tātou te toi tō manatu ai wha noa noanga, ma pōpua ngā, na o mawhitai ia i mo le tātou le i whaola, lo loma i fo i aso malo lo le e seta, ia ai, nei, ia o uli o nei fiafiu te wha talofa, ma ua folo fatu, ma wha malo atu, ia te oe Samoa le atu no bele le loto ma le nganga ia e le mawhai a fo i ona alo tua ngalu i usa mau whainga ia e whamai o le o Samoa o le atu no e tofi ele o se atu no daliola i oe whamai o le atu no tofia o tofi ngā tupu o tofi ngā o tofi ngā o papa ia haole ua tātou tiu wha mantala o ai mai la tātou te apo mamau yo tātou whaalangilanginga ai tātou te si tai i au whai ngā ruenga te tofi ma le tua malona whina ngalo whaatalofa la ma ofo lo whatu i ante oe le nei taimi o le awhiawhi o amai oe ma le ainga o amai fo i a le ngā ruenga o solonga le lei mea uma le nei taimi po o le whatoa e malolo wa ingi si fo ia wa mantau na malolo mai ngā ruenga after 10 years po o mai ale sifuru lima lua sifuru tausanga mo long services ka malanga ka ke fia wha wo ya la taimi nei ka ke fia mau asa ta wo ile le o le ufa mai asiat o le wha karikadila u pay off o fuko a mai ale lua sifuru lima kausanga ka lua o whainga rope o ka Iyo ia wa tamala naile ngatai na malolo mai ai sio la tu ba po nesi fo i po la tu fa madu yanga ko ki ya lifetime nga lu nga ai singa lu nga fa malo fa pena te lo mala bala male ila tu lo mafuta mai fo i America ma e di si fo ile afinga lu nga malo afa pela wa retired ma tu lo nga fa pena e ia how lifetime beneficiaries fo i ke pengi fiki e lava e le nga to oil lo fa now te pe o Medicare ma tu lo nga fa pena fa malo atu fa yo favor le ngo le ngonga le porokalame le o le Tautai A'e logo bingala ele ngata na o ila tau o lo se sangi mai ma fia le porokalame mo le taimi lava le dei ai ma fai fo yo no tatou fa pe atu ya ila tau o le ua i fo le fonga dia fa tu ma fa fili malai le la tu sa ilinga malo fa yo le favor Tautai A'e a fa pe o le ke malo lo mai wa e retired ona sa e nga lue official a onga official so fo malo loina ngā ruenga te tele le malo o hau amtanga ruenga, e tau le tau watua. E o ngā ruenga tu maoti, pisi nisi laiti, pisi nisi ke kele, o ngā ruenga i lunga o le vasaloloa, o ngā ruenga i lunga o le ea, o ngā ruenga i le vau, o a matu ai ngā ruenga. A whape o ele te mafuta mai, a o le foi ele ngata o le ua e malolo, manu malo mai pe ua whasifo fo le tau fiafi i lau tautua i le nā ngā ruenga o lo whaia pe koe o seanga o ngā mai alea. Wha malo atu, wha fitai le wha maoni. E dele ai na tau le hawhea i wha talofa le vaenga lea. Ai wo manatu fo le nei fiafi le tātou programe. Fia mo moli ma wha mawina le wha malo le programe o le Tautai A'e. Ia te oe lea e a fia lea e te ilalo le wha malu le no tau wha matala atua. O le alava le tūlanga o ngā luenga pe o lou vai aso muli le ngei pe o lou masina muli pe toe fia fo ni nei masina pe ua uma fo whaaftai atu ma wha malo atu malo whai o le whaiva wai tongi o se seu o laka tila ua wha pūrou le tua lima wha malo a tau tua malo whaaftai le tau tua ahinga
Ia e te whaia e oe mea siri. Ia mai manu malo e lava. Iyo upu nā le tusi. O le fo i sa lulu ma le wha maoni, e le tau ilo e sele fo i ma le wha maoni. Whaafitai la tau tua, whaapesa e kaukua le malo, whaafitai tele. Ia e watu e fo i ma wha mawina ai tūlanga ua o mātou i Amerika. Iyo e mai mesia maha kou wa uwingo ua unu whanau i Amerika ia ua o te mine ua whiwa kausu e pepe whangau ma le wale ne toi a mai a awe sa wa i sa taua. Ai o le winga o lau tala. E iai tu ai ngā tautua. O ke ia wau taratala noa vaenga lea o le tau te ir whaatalofa. Ai tau wa tele. E iai tu ai ngā tautua. Fo ile le tau o le tautua malo, le tautua futoto. Po le tautua toto. Mana tua la, e le ingi miri ke lia kākou Samoa i sifo. Ai o Amerika Samoa o ma le malo tele, wa o la tau nei o ilalo le pulenga Amerika. E iai la le kua i ngā fola lea po le toa i ngā puipuinga lea e tau o le puipuinga wha Amerikedi. E mamuri ai fo i lala o wha malo ia te o dou lea tau te mafuta mai. Ai wa vea oe o se militeli fo i lele wa malo lo manu malo retired. Po o e serve bea polo e tau tuaina bea le malo tele. E te ilola utala uke whiwhaia. Ka akia ia le meo le nonsense o fina ngalo ma manatu o tangata e whairea mea ma lea mea. Ai iei se me ko ilo pulo ya tau le tau te ngā luenga wha Amerikeli e ngā talau Amerika, Australia ma so se tafa. Whawhitai lo tau loto nuu ma lo tau loto atu nuu ma lo tau loto i malo fo ili le ilalo la tau protections la tau puipuinga. A wai wha aka fua ma kele fua kala alesi ko kele. A leo Amerika e o ingi me kauka o meingi kaua. E pei ua tau le fo ise maa pusanga o le lalo. So tō lalo pulo ma o wha malo atu ma o wha aftai atu. Ia te o tō o tama po o lii ma tamaitai. Totoa le ka ua koa o Samoa. Ia ono o tō tala wha auto. I lea atunu o ia malo o ia atunu ese. A wale puipuinga o malo. Ele ngata o le puipuinga o Amerika. Ia o le maua duai masio tato e lilo malangu o kuai matu mo tō Pasifika atoi ma Samoa. Whapea wela Australia manesi. Mai se fo mātou ni usila walanga i fo ile mititeli ni usila la tau bia. Ia, o le whaasono a le tātou wha malo, whaafetaia nei vahenga manei au unanga sea fo ia affair ka kou whaafikai. Wha malo atu leango le ingoa nganga wha ingoa ili porkalambele nei. Tautai A'e. Ia manguia. A whaifo inga e leo fia i leo manguia ngei. Whaatili foe mo taiao. Whaakili foe mo le vai asfo. E le uma ili whaiaso lo tātou whaola. Ia, ona whaasono foe leo le whaatalo wha ma le whaatulima, whaatalo whaatu ia te outou o lo whainga ruenga pēa le nei taimi. Fai fia makaka ele o se uma lo le o kanga fainga ke ale o fia fusu so roma kau ai so me fainga ru e wale tai me te o fai atu ile pule ya te o fa malu lu atu wale ma wantu tato pe yo le nei vai so fai me fia io e fe mesko ingo sala po io ya madu ile udi ya so e sale fai me ita au te fai me le fia io Maia ia tala le kusi fo ile o sapa kuka wa kai longa e hausa fai kau kusi le sapa kuka o le tele ape nga o ke nese a tau le tau te no me ai ma tai o fo e tau ia yo ane ai se hausa fai kau kusi e me tala ale prefecto sapa kuka pele fua mai le vinge pele fua mai le olive Pele ai fo i se mamoe i le pa mamoe pele ai se povi le fare povi. E tu maupea lo fia i a iova. Ka. Ai ka fe pe anga se sapakuka mai sakpa ikea. Anga faa pea la se sapakuka mai kuanga. Ka fiola e. Anga o nga so o a nga pe o le mori e le faa o la. Siaki aku le account ele ai ele ifiki le pay. Feko ai no mari pulenga mari parkara fakiri. Tatou fia lava tatou i le tua io e. Au aka ko ki fa popo le o le tele fo i le o le mea wala nga ngofo riska ka kilo ku le i le fa ka wo pe wo makua. E se te me te nofo a o lai te iloa fa to a e tolu se fulu pe fa ko e fa se fulu.
ai ke koe kiro kore ki fa akapi ke kau ke o ile kiro kusai ele ke ina fa pe ufo ringa ra ki ai ke iwa mai kusanga nga nga ke i fa kame mata na tango tu pia kau ka la ia fu ile wale mo mosi e mafua mai wa overload stress ya ona felo di tatu fa talo fa ilunga ya teu teu nungon porkala o ilai si ka ko fe mo muai na ya uo fa fe ngai nga mo la tu fa tua fa fe au malava ma ona tu fi le tua fa malo atu siata il nei va ngola fiafi ya a felo le ya teu teu le tatu te mafuta ilunga le apio foringa io o ele te omi mai mai fa fe tai mai ia mai anga le mai ai e ko mingi mai e lusi e loka mafau fa dalo fa tu mo wo folo fa tu ya te auto fa tai ya ila to ro sheina ta tu por kalame ia che fa aka ave vori ki aka pe ke ika che fa ika ile si che le nga ole lave te sheinga tango fa ika manga fa ika fo ile si mai paka maka e ala me le ringa mana fo fa ata ya sendi ai fa se ku ia nga e vai nga ole kasiar po wa ai nga fa i se me le anga wa ile ka kala mai ia o folo fatu ma fa talo fa te o todu ngor program ne va ngora via ta tele lava ya ona o taimi fo ia me se fo le nei aso ya ta wani so vai nga te fia fa so ai ya me fo ile la tato wor wi ile tato fa talo fa wa te tele tau le ta u fo lo suafa ya wa si la fia lava la nga o wo ma pa anga masani lava nei e lungo le tato apio folinga renga te leo le YouTube channel fa talo fatu mau follow fatu oto umale mafuta mai Australia Brisbane Singi Meleponge Darwin Tasman Perth oaisi Canberra o umala vasikeki langa o aria kia uri uke kaule mai tau umastete Australia fa talo fatu mau follow fatu yes, o ele ke mafuka mai, tau le tau atonu suafa. Ai a fai o le te mafuta mai stete ia. Fa malo atu fafta ia tu asia tamal programe ia tau. Ka ko me il malo kele o Amerika, si ke mai lima sifuru Amerika. Lima sifuru pe lima kasi. Fa talo fatu maona territory mai lava Amerika Samoa Guam, manisi o territory. Ma stete tele pe o Hawaii, ma fa solo atu ai California, io Arizona, and what to Utah, io New Orleans, Las Vegas, Texas, o Alaska, mretele o tatu stete umobole maua. Seattle, how can I forget Seattle? Fata lo fatu maofo lo fatu asiata ya te otou le nei vanga o le afiafi. Ia ona fa solo le tatu fata lo fa ya te otou le mafuta mai atu moto le Pasifika. Fiki konga ngi weva ngwaku ku valu ko e lau wa umar Papua ngi kingi ma so la vase solo mona mai si atu fa pena fa malo atu ma fata lo fatu. Ole afo ilau ngarwe ngono fail taimile nei. Fa malo atu ya te otou le tutua. Nga luenga fa malo nga luenga fa lenga nga i elenga le yo le tua le tua ya fa solo le tu Asia yo sainga ko lea pa o Filipinga ya o Japangi so lava se tu motuole atu Asia rua ko mai ngikia ma atu no fa pena fa malo atu fa talo fatu ka ko konosi Europa aluatu i Middle East Dubai mai la to umalava atalo fa apito le fionga ya muri angatele le tato te to fitu fa ya onga ai mai sui fa ya onga tausa fa mauni la milo ia o le tai malanga songa se yuli a se fo le tato au te to fitu le wa tau nu watu i Hong Kong awa le tape dai na mo le to fitu fa malola fa talo fa to se fo ni so Samoa o le fo we tapua ile ta longa i oi Hong Kong fa malo atu le tautai ya ele vanga o le afiafi ia ona fa si folo le tato fa talo fa malo ia Samoa lo mai mo mai sio tato tunu o polu savai manono ma apolima ia po fela vangisi moko Samoa lo nofo ma e mafuta mai ai fa fita ia tu mafuta mai fa malo atu asiata ma fa talo fa tu ia te oto le nei vanga o le afiafi ia sio watu no pele wa de ronei ya mo ya fo i tauti fai matato feo isoro ya ai pio ingeile tauti tautuai talo fatu lungai au gilani
watu i lalo i Hamilton, watu i Wellington, watu i Christchurch, whaasolo tu i lalo i Dunedin, i Christchurch ma Dunedin, ia whaatalo whātu, ma ofo alo whātu, ma inwagako ofo alo whātu a siata ia te outou umalava o loo mafuta maile nei vaenga o le fiafi. Tato atu i tatou sponsors whaaftaitele le sunga le whaafengainga, le whionga le whaasina, whionga tole e foa, tupai, lavea, ma le whaletua ia Helen, ia meso le tatou o nanga, sili o na whaambali e loto le Tasi Market, so o lava se o loa, mai lava i tau mafa, se i o i mea tau lima, se i o i whale inga o tau mafa vela, ua maua uma i le tautua male au o nanga alau Tasi Enterprises po lau Tasi Market i au te ronei. Mori fwt whamalo le tātou Samoa Tourism Authority. Whaafte tele le lango lango sua e le aso ma le aso Beautiful is back mo Samoa. Ai mai se foi o le tātou gala job i matawhele. E asunga Christian ma le lato o nanga le kama umi le vale o Christian. Whaafte iatu le lango lango sua. Me tau vali e kireko e kau o vakua ia kungu i whafo ua maua uma tūlanga na i le tātou colour shop i matawhele. Moli fwt whamalo le tātou Maota Samoa Service Stations. I vai tele, whaaftaile o nanga wale. Servicing o lau sa po ole utuina fo i o lau tavale. E a elenga te ilea o le Pacific 40 male au o nanga tālofa voucher mō sau pipa tala o loa. Whai ai lau whaatau mō a inga i Samoa maratua so o se tu ainga mea lava e mawhai ona e whao ngai nai leo au nanga ale dalo whawaucha e to tonu o si o tātou a tunu i Samoa. Ia o tātou company lako sua le na i le nei vaenga o le fiafi. Ai tātou tile atu le malolonga e i tātou whaasilasilanga na tue fi awina tu lava tātou notice sia. Mole lava, ai mese foi o tātou job advertisements e i tātou o vanoa whengaruenga e peon o whaetu i lea soana nafi. E iai tātou wawanoa whai ngā luenga lea e tau sa ilia mua mua o tātou wawanoa whai ngā luenga i tangata si tōtonu e iai to mai nei i le aunanga le Tasi Market ona o lea ua whaalau telefo i le aunanga le Tasi Market i tūlanga tau i le wha lale le ina o fonga ai mai se fo i o le teu teu ina o lau wao le aturu beila le Tasi Baba i ai mai se fo i o le beauty salon. O tātou wa whanau whainga ruenga laia, o lo tau sa ilia se tangata o tiulu po se li, o le whanau lea mo le tamba, se li o tiulu le leia yeri to mai, by trade. A wiki sau ko inga skaidi fo ile le peana o whaatuana nafi, e le o le lua lo ulu o lau ko inga e o kia whaia tūtou a inga le lei, ngai o soma, e le e kere sau ea o ilau o tiulu. A whape o ia te oile to mai, a whaatangata o tiulu pe le lei le whaafunga inga o au, me se lava o ele li fa so tai mai le tātou email le admin@bluwave.co.nz nau tu inatu mana tu foi la o i foi lo ai si ko mai le leiwa mana tu ele na o Samoa o tu inai fa o tu le tau foi na le lo simili e te email mai lai i au mai lo CV ma e peti a le foi se CV e te tango e fa matala mai ia ina ia ma fai ona maua se taimi e te lua fa tala noi ma le fionga le li pole o le avano mua la le na o le sia avano lo na lua o se tangata foi lea fomai taula sea. Now, not a doctor, not a nurse. Ai o se tangata Samoa e iaiso na to mai. I kua inga ngā se ngase ia kua ula i oi o le mapunga o le ngau mapeva. To inga tūlanga whapena ngase foi ngai mawhai foi ona e whai api o massage ma vaenga whapena. O lea lai tau sa ilia ia se tangata i le to mai lea e te so tai mai fo i le Tasi Market le tato i meli lava lea tasi ia ma lea vanoa lo na tolu lava le Tasi Market po le Tasi Enterprises o se tamaita i e le to mai fo i lea i tūlanga tau i le teu wina o lau fonga fia me se fo wha au le inga varinga o lau pas me se beauty salon fo i le po o se ia na tau te sila fia le upu ave iai mo o tau tamaitai e le leilau whaikingirima e le leilau valiulu tūlanga umo to mai whapena e le leilau whaikingi vai e le o kia ka vangale e uma e ngawala wa eku mai siro o makua wa Malanga i me whapea ngari man to veno whai tona nafi ngai ira o me lengi le o whakau ai ma ure kingirima whai fo ngari le fake kuko
ai vo ila lisi au oti tingi vai lea manicure and pedicure e poa e ka ungo ngamia e na la tu la si lo matuo le leo sa vali le ai uma mai wa eku exactly oh ka wa o ki male a ma tu so ni a o ya o e to maina fa so ta i mai pe le email le na tu na tu lunga o le admin at bluwave.co.nz. That's the email for our first free vacancies. Ia, marisi tātou awano whainga ruenga muri o se tangata e eito mai fo i e wha security. E nofo lar kangaka lea i Hamiltone. Pe lata ane i Hamiltone. Whafso taile 0800-877-328. O loosa i lia i le company ale UP Group Limited. Experts in securities. Le leitele le tutongi mo se tangata e inga ruenga full times o loo tausa ilia ia i tūlanga o tomai wha security a wafo e te popole pe ale iso le sene e mawhai ona fesoasoani le UP Group e whaia le na au onanga mo oi ai vili le numera na pe awha pe o tausa ili sau ngā ruenga ia le na tātou tere le ifa au tātou news update ma ngai ka ko news update mesi e se ori mani e lo ki fifa yako inga i mea fai ngo moa mea ngafi i le keisi le fai mei Samoa tātou tu mo mai marolonga tātou fo i mai fa o tātou program ta lo fala fa Samoa o le o tau no mai fa o loa le Tasi Market de New Zealand e tātou o loa o mea tau lima SS mai Samoa e pe o fue ma to o launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furu moa fa pe manifo oti Maleano no yo nisio me tau lima SS te filipili mo yai. Mau fo ia tātou tau mafa SS mai Samoa e pei oia ula mafe fa pe talo ulu mafa. I se tau tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga mo nisio fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Toi whawhelo ea tu le toi tele umeo le programe ale Tautai A'e mai malolonga masani ia i le tautua mo le unanga lau Bluwave TV le pangala fiafi. Ai tātou tira atu i tātou news update mai sio tala o to ma meo lo te tupu mai sio tātou turu i Samoa. Toi whaasifatu whaasilanga lea mo le maftanga uma sa taua iau te ronei a me se lavai au kilani. Maftanga sa taua. Ia o le sa moli fa maloma fa teitele ia ila tau sa awai le fontanga le sa faia i le aso foraile o le verso na nei. E tu sai fo yo se fa tala ula mai Samoa. Ia e tau ula mai le kalesia fa ton kerisiano Samoa tu sai fo. O le sa iringa se le ni o le fea ngai mai la tau i le tau sala online o le aso tofi la nei. A fa pete fa fo mai o le maftanga sa taua le fio anga sa taua. Ia po nisi fo i le o tono maftanga a o le sa kaua o liuli pete so tanga i se sa taua o loa vanore nei feilo ia i le afiafi i le tula e ono i le afiafi o le aso tofi nei o le fatau no mai i le tau sala online i Samoa ia ai o le afao o ia i le me alofa fo i ale maftanga o le o mai ona tu fatasi ia masa yo to sila doi fo i mafuta fatasi i le fasala lowina tu sa o mai o le fa moe o le fio anga i le afiafi o le aso tofi nei i le address le o le Valu East Street Papakura i le hole na le kalesia e fatau no uina i le fa moe le afiafi o le Valu East Street i Papakura ia mo i la to umalava i le maftanga pe hafio me fo i le fio anga o sa tau mo tele sala fai o ne MC fo i le amano ke ko sila ko i Samoa ia i le fa moe o le e kalesia fa puton kersiano i Samoa tato update tato me mai tato news update nei vanga o le afiafi o le tato tala mua mai Samoa o le ai fa mawina o le te ia le tofa matua ia ale vena ale e se fo io le tofa ia tu fa pele talinga ia mo o le va ofonti ma le tu fo isui fai pule nei la tona filifili o ese mai le vanga fa fa le HRPP filifili tu to tasi ona o la tola vatari torunga wa leo nga tasi
futia male umele tu sa yo fainga na o lantou yo ina ma whapea e te tau ona fola wai le vang whaupwhaile HRPP. Ma tu ala o le wha ngā sono tau walu manga o le mata upule nei peitai. E ele talo sanga sa whailai nā tu e le fionga le loia o leo lo tu mole vaenga le HRPP. E sainia tu wai le tai o le HRPP sunga tu le ipa me se fo le whailau tusi. Ina ia pe mawhai matalo sanga ina le whamsino, le official whamsino nga ina i o la tō awai i tō lau launga ma tawuru manga o le keisi le nei. Fo ilele e o atu e mawhai ona o atu e witness, fo ilele mōli mawina. Pe participate i le taime tō lau lauai, i le whapea o la tō o se vaenga, fo ilele o koe kalingi ai pe o lai fia awai. Ea, mara tuala. O le lau whaali mai whina ngā lo sui nei whaipule o i tū malo nei e tōlu. Whaleata si umu whaperewa au whanoti. E te e lātou te le i o ina. Lea tālo sanga e tō ina tua le vang whaau whai. E le kakaunga la ko iei fua. Mo la vale lo ia mai e te tauna iei. Ea, o le lai tālia. Se whaamtalanga. O le fionga ia le a tau le sā. Dario le e ngafa ma le ilo ino re mata upule nei. I le whapasinonga mauwalunga. Tono si tātou turu i Samoa. O le lau tono poi nei le aso lua se fulu a perila. Masina fau. Ia. E mawai se tono mautu o lea fau i mata upu. Mara tua. It's an interesting mata upu. Au tātou iei le vaenga lea. O i ka kou ke loai. Lea nga i luma o lea iei le whaaporo kiki e meisi o tutono i vaenga whaapu whai. O le keisi lea. Kuso o le keisi kongua le nei. A mai a mana tua foi. A uma e ele manguia le luina e le toru lea. Mana tua o le wala tō luina le tulafono ia ia tatau. Tusai ma tulafono tu mau. E ka kaunkoe foi whailak whainga paloka pe a whapea ua e whiwhiri e telu SMS whainga whaapufai. Sa e ioina ma e tautoa i o le ave i lau lango i le teime te le isau tonu mai le palo te tele. Ia uke lo ngau sirifia umalava. O le mea le ua iei o le wala tolu i na le whai unga lea. I o i le whaam sinonga mawalunga Samoa. E te tau lava o na whai pea lea ia te tau o le ua sātia lea ia te tau o le tangata. O le mea mangingola. A wha pea e uma mai le keisi le ngei. E manu malo le fionga e le tōwhai le ngoa matua. Wha pea ia le tōwhatu uma le ftalainga ia mau usi osi. A whape uma mai e malo. Le wingo le talo le malo e le koe fo i whaisawhai ngā palo kalaiki. O le anga vaa pea la tau no nofo tuto tasi. E kou kei loa le me mari. Ua tatala i nā le avanoa. Mo nisi fo. Suia whaipule. O lea ngo ngofo la fo i kokongo o vaenga whainga i elua. A o lango ngofo male sai. To lo fa fonga le tunu. Ia pe ka ke kau muso fa onga melo lo ngofo male ongo. Ewe. Ai lango ngofo fu ile male matua lesa o loto. That's the good word. Lango ngofo lesa o loto ai. Ona wa matua sai tia. Ua leilua. Pe yo le tala e fai le va o le tamalo sale muri anga ya to ilolo. Pe alo iluma. Pe alo ikua. Pe fa o pea, pe fa kafea. Ole belanga, ole onga la le na ole keisle. Ole ai o mai manuia le tau mawhainga nei fo i suia fai pule. Tu low tu malo ma pa io ainga. Ua ka okola le ala fua. O aia e fia kolosia le foloa kolosi. E le kolosi la kolosi sao. E ke kolosi mai eko e kuku il mori ka ofi. No winga e te sau e tuto tasi. Ia ole it'll be interesting fo ile le aka kukuri makaya. Po o ai lea ole mua. Koe fe ausi mai le pole le onga kong. Wa le pole le onga kong so le pole kuko kasi. Fe ausi mai le pole moanga ngat kuko kasi. Pe fe ausi mai fo le pole mua ngat ile tuto tasi. Oyo lea. Ai fa pe mai e uma le tolo longa ma le ilo ina le nei mata upu. Ai le talia ina lava i tā mau lava e pei ona iaitu la fono tū mau. E te tau ona fo i le tangata e whai le whai ngā pālota.
Ia ua ta oto fo ile ala fua. O ai ala le si lai fa moe e aru ese mai pe aru ese mai le fast pe aru ese mai le HRPP nga o ngaru ese a ka penga malau ako e ke saunge faile fainga balo tala titi po le fainga filinga la titi a lo witu malo. So e leska mai keisla ta sila na va ngo lo lau bulunga mai tono si tato tunu i Samoa. O le isi tato update o le ua whaai lo mai nisi fo yo tustu singa. Ia, me se fo yo le lungo le newspaper le Global News. Le ana o mo mai le article le nei. Ma o le fo whaai lo mai. O le la ua to whaia. Le ua to whaia fautasi le ua sauni tauvai le tauvanga. Fo le o le whaai ungo le ono sfuru tausanga po le sisi ngā fu au le nei tausanga. E wha fautasi ia ua tapena mai. Le ua wha amaunia mai. Ia ono o le tūlanga fo ile le ua kau whainga kānga koe kau au mai faukasi o fioanga. Ono le o mina wha pawhala fo ile le. Ia oke lo upu tu sa ua leanga isi vaa ua pala isi vaa ua mama isi vaa. Ua ngawi meo ua le a koa foe o isi vaa. Fetu oi foe. Ua te lo na ono le taimile na le toe. Na ono le taimile na le toe tau wha mamalua ai lea vaenga o tu ngā fautasi a le tunu. Ngā o ai loa. Ia amata loa lea o na wha le toe ano. Ua le toe ano ni si le vaenga lea. So or mela lea le utu ina mai tonu si o tanto tunu i Samoa. E wha fautasi ia ua wha maonia mai. O le alu le tau vanga fo ile o le sisi ngā fu ai tau walunga ai ia vaenga o le onos furu tausanga o le nei tausanga. O le lai whaatulanga mai o le tolo ta mouli mai sale lolonga le confirm. O le Don Bosco le fo e confirm o le senga vau. Ia ma le vaala le olo na wha ai o le vaa mai le fio anga o toa mua. E ui ala o le i wha mapueina pe wha ai loa wha lawa i tele po le ale i ngō le vaa lea. Ia ma le tua fo. Ele fou le fio anga o toa mua. Ele fou le fio anga le o toa mua. I tū langa o whainga mei le tai. E mai se fo i o le lan tō vaa. E kau manga kua fo ingi vaa anga mai le fio anga o toa mua i la aso. Ia ma le tua fo o toa mua sa wele avivi. O le lito rina e fo inga mai e toa mua i le staimi. Mea o le lao Samoa. O le lai le o confirminga po le atonu le ingoa o le a au mai e le vaa lea. Ia, o lea ua wha mautino mai. O lea la ua wha i le fio anga toa mua. Ia, a fio anga, lea o le a tau vai tu ngā fautasi o le nei fo i tau sanga. Mana ia fo i tasi le nā vaenga o le a tuli matai. Ia, i le whai unga i fo i o le wha mana tuina o le ona su tau sanga si tātou tunu u Samoa. Ripotia mai Samoa le maliwa i o se tau le alusu tau sanga. Ina ua la vea i se ta vale. Wha lavi tau ta vale. Lipotia mai whapea ia o le whaasua vau le nei ali ima moe ai lungo le ala tele. Ia malavea i le ta vale. I le mai le fio ango sa napu. I le tu malo sa fata. Ia, it's a sad update. E le o se tala fia le tala mai Samoa. Ia, le tutupu fua mea ia mea whapea. Mana tua fuela utala i whaia tuso. E kako ki whaangoa i mata upu whapene ona ua mawele soifua. Wa maliu tangata woti ai. Ai o le fesili o hangi le songa. Ai o se mea sa tauna puipuia. Yes, it could have been prevented. O whaalawelave ngai whapege. O mea e kakau o ngā puipuia. Nā le wingo le tala. E le mawhainga ko whaasale ingo piargaka po le whaasua avale ngai. Tō tele, tasile vae ngai mapusanga i le sko kele. Ai e te tau fo'i ona whai ma le poto. E ka kaua o ngā whai ma le poto le nei meo le. E do fo'i o upu ti mai la vare soifua marolo inga ngokala iki ki mea o ka whaalongolongo ai. E sili ale pui ai lor konga whikia. Ale winga o le tala. Ia, a whapea ua e loa e oe ua kakaunga lava. Pe te tau fo'i na e to olua ma se tangata e le tango i le ava o le a umani me whapena. Ia warko ngā mea o te ofu fo'i le saua kifa mai o balanga i liska kaka. Pe e saua wo o le fale. Ngā sau lea ngofo i lumo longa fale. Wai isi o leu te tau vatua nei scenarios wai fo'i ngai ngisi o utau songa ma elisi o kau songa ua leva. Na maliu ele mea i le whalula whapea. Kama fo'i lele wa uma mai
po fese mea sa pa ki ai lava ngai ngoi se puluma po se fang malo se kasi ia kifa male o mai ro mo le fale saule le fiaru le fale alu e moi ai sau pi kam fa kam mai vai va fu le lumo le tele mano fo no fo o le ngofo ngala nga o le moe o le ele se mea ke rua pelenginga langa wa ye fa la vela ve tu pule mele o lo o nga mai e sau e moe e ir kanga kanko ki amu o le fale e nei ya tunu fa fo New Zealand nei sau fa ve vela le me ai va tu fo wala ngai pe o fia ai le over mai o le onga na sau le alu fa ve vela le tau maftanga ai sau ngofo fa kali o le ngofo ngai rungo ngofo le o manga ia ke ia le moe ia ai uma e awa i ele nga o uma mu o uma le vai o me ai na fa vela o matua mu pa uasu fa solo atoa o vatua la le nei vai nga e fa pe uma to ai nga similar situations fa pe nei man mo tanga tana fa suava ia ai varusia o le fau pa io Samoa ia tau tuanga mantato ai me se foi o ele tina po matua ia lusu korko sanga ile kiki kerilo e o kele fo ru ko ru ngai vai ka u fa ki ko ru ia fa pe foi la to na situations na o le fai o le to lua ia matala o le tina ai lo la waru ka mai ru lo ko ru e ka fau ia ma kala fu ile o te mata moe e fisili yang e fisili fo vili siaki po fe o yai po o ke me o mai mai mau soifua la titi lava le tala vo no su tolu so sanga ia le mai mau soifua ona o se fa la vela ve sa tau ona pupuia o leisi vaenga le tu lai mai Samoa leisi update mai Samoa o le tu langa le tasi le tala tate vai tunga pi kau e se fu ila tilo o le ua lipotia mai Samoa le koe ave ese ai oni molianga tau le fa tangata po o le e molianga tau fa o lima o mai soifua le ua koe withdraw i kua o se tau le po se tamai Samoa onga e su e akue leo ia le moli mau au tu po le key witness o le ua saunga ruenga wha avai kaimi o kako wa ai kako ia i mea kamasa le ua sau inga ruenga wha avai taimi le o le moli mau wha atua ina o le mata upu su e akue leo ua sau inga ruenga wha avai kaimi leo inga le wafua kuri pikinga o le apu po le moli po le pea o ia lae fa moe ia ile moli mau tutu o le case le nei o se o ka mai fa ngonga balanga ele me ta o le sasi o se o fa ngonga le mata upule no fai tau atu e aka ngia mai ali o makua ma sangia la vole va ai ali o sila ya oi la ka ko o le winga o tal oi la tau te tu ia ile tu nga me ia le matua fa se a lava ia le fionga fa masino ile prosecutor leo o le fa lave o le ke mori mawai o umai leo la it's a murder accusations or trial murder case alela o koe ave ikua morianga longo winga o fa ale nga inga la le mongi le morianga wa ave onga e su e akur kangaka le mori mau ku le melea le o sao mai I kaunga apu oi kau ke kua ia ko ngame tau te foi mai fa fa so ma ka pura ka fa so de a tasi na vai ngolo la volunga mai tu tono se tato wo tunu I Samoa ole fiafi foi ana le la ole sorry tai on le la sa lango ba wai ia le tamaita I foi sa ave ma pulisili o le TV free Samoa tamaita ia o te roma tu foi tasi le maliu le sa fa pa fala mai tu langa o su nga ona ina ia tau wa tu au su fa pito fo ia e la tau te ngafa ma maliu ia ma tu langa fo I fa la velave e ia masalo mianga ia ole la ua fa manino mai ma ua tatala fo I tu le tino maliu ia walango maula ile tai ona lela ia le fo sa via tamaita sa via ma pulisili o le TV free ia fa ma se fo le nga o le tu ia hinga me se fo yo e pele o nisi na tato update wala walunga le nei vanga o le fia tato tu le malolonga a fo mai ka ku fa so fa sing tato fa so I le nisi o vanga o lo tupu mai tono se tato butuno Now that is beef. That's beautiful.
Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din mo makiva. Sorry, if you po. Uso, kan yung kokong yung member of Fufu. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po. Welcome to Tomasi. Malo. Payment. Talo for matcha. Ia o te toi whawhela ia tū le toi tali umai o le proklame I le nei vanga o le awhiawhi malo a fua malo fo I le whaatoa ni so o tau le whatoa join mai ma mawala hawa noa ma futa mai runga o le proklame o le Tautai A'e mai se fo o le tautua alo Bluwave TV wha malo atu asia ta whaatalo whatu malo le ngā lulue a whapefo o le tei lunga o le awala I le Jamie whai maria lusa io e whapatum lau musika pe whaleu kele ka proklame Ya, ma e pulale o e peke aka peke fai mai o kala. E o man e o maruia I o le I ro mo tamo lo lawa lai fa tari mai lo ai. Ai tatou tele yo atu le fa soa le nei fia fi mata upu. Ai lua nei vaenga e fa mafia le tatou fa soa. O le vaenga mo tatou te toi fia a fair level update le tulanga le o sao mai le mori maulea. Inga runga fa vitaimi o yo le key witness. I le case le nei lea e afia I le wha o ngā lima ua umai le soifua. O le isi vaenga o le tātou whasoa. O le a tātou to e afia I nei nisi o vaenga. Ia na o maua mai. E tusa ai o le vaenga le sa whasoa I le asoa na fi I le case o le tina lea po le mawhine lea tau fia I Samoa ma wha ngā solo belo na case. Ai tatou tele yo le tatou fa so nefiafi e le si fa salalaunga fo le avano fa ngaruenga le le atu ina julunga another job vacancies e mai le onga le Mount Roscoe grammar I Mount Roscoe o lo sa ilia se faya onga o le ngana Samoa I le onga mawalunga Mount Roscoe ia o le wato sira mai o le faya onga ia po fefo ina te faya onga ipe o ia o fo ile to mai ma tafa yoi me se foi o failonga fa alfaya onga e ma faya ona au ina le ngana Samoa le watu ina tuilunga silane le tatou fa silanga le na ia ma fa so tailo I le pulenga ma le poa le onga e tusai o sau tusi talo sanga ma nei fo ile amno ma fai ia ona watu ai tufa ma fa soa Yalo foi mawhanau o loa o tawina I lea o ngā ale Mount Roscoe Grammar School I nai Mount Roscoe. Ia e le tau tō lau I nātu, wai te tau lavona e malama I vaenga na. Pe te email I fo I jului.fox@mrgs.school.nz. Ano winga, it's Mount Roscoe Grammar School mrgs.school.nz e te emaili la ia fisota ia tu sai fo o lea vanoa taua ia mana ia sia vanoa e o ile ngan Samoa ia ve o mafia onga I lea onga ale Mount Roscoe School Grammar School o le afia fila nei la tatou me ile fa soa
O ki fifa soa tua ile mata upule e fa ali foi so fina ngalo tu si mai mo mai so fina ngalo lungo le tanto api fordinga me se fo lungo le tanto YouTube channel. Ole so fina ngalo ile tu ai nga me o tu pu mai Samoa. Ole case lea po le mata upu lea e mo lia ile kangaka ole fasio kangaka tu lo le va. Fa o le oti. Ya, ku lo le kangana fa pe ano fa yatu. Ava tu le ngana fa ngofie na mala malama. Ole vaenga nga le kup ole mo lia le tangata lea o ia le mo lia ile fa o lima o mafua ile maliu ole sika ngaka lea le va tu fa te ting ole shiri lea o ia ole mo mau ku ole melea le la u fa nga so lo aku mako lau le maka up e mo o mia la le mo mau ku ai su e ku mau ku le fu kui nga duang fa vai kai Ave fia nga kupu ia ku ai ngame. Ai o ia fo ini vaenga. E ia fo ini vaenga a tau fo ile se fa kwala o ka mai fa so le langa o le wa tupu mai lai lo ma fo fa. E o kupu mai lo ma fo fa ka mai case le. O a kongo me ma fa ia yo nga ka o fi ka nga kai Samoa. O a me ma fa yo nga ka o fi ka nga kai Samoa a o a me ele ma fa yo nga ka o fi ka nga kai Samoa. E ia ile si eli o ke loa la batula o fa so me monia o si kamasia o to e failon to lua ai sa failonga ko lua fa ipoipo e ia lon ko lua fa ipoipo nga saula kama i ka nga ap ai alu ko lua fa ipoipo failes ko lua le la tanga e vatu scenario i rola ngol tato fa so le la vatu playing ngo e afia o le cases kama le ese mai le case le mera a le tau ma fai e vali atu o fe o ia le justice o fe o ia le ami o kongu ngai me ko kongu so tato botunu ole o skama le nga sau mo i malanga mo ai fa longo ko fe mer ko lo Samoa on to lo fai poipo ya kalia le ia nga mea le ingi fa la vela ven ko fo i lo Samoa alwa tu lo le uso le fai fo ila nga ia kamai ko lua alwa tu lo ia watu tu sala la ua mara tu mai wa halu le fingere lon to lo fai poipo fai lo na to lua ia e fo ia kulonga ia wa uma fai kala wa mali dia ia ole halu ka Yesu e longa manguia fai fo ile mar ko lua ole uso le mana tu la le wola o fai la kai ko lua le si kala fai poipo ole winga lo tita o vatu ko sa ungi lo le si malanga e sa wa fo ile uso le sa malanga tau ap alunga fa vai tai longo kala lo ia longa ko lua fai poipo le fo fai ko lua PA le ko lua fai poipo kai le official MCO ave ye le kusi ka ofi awange ko sa ule ile sa fa fo ma fela sa ma awange sa ule ia long ko lua fai poipo le fo fai longa ia awange sa ngal wenga fa vai kai mi se ikakala la fai poipo e ka ofi ngale ai lele mai kusa lele mai kai au si kamale se ko sa ngal ale se ko wenga fa vai kai mi e kausia ku ia si onga ko lua fo le ua la ku ona walu le lonko lo fai bepo fai fo ilanga era ai alui fo la le tinale ua ka ofi le official MCO fe punga e marvaenga le MCO make it as a big deal base sola me se kanga ka fo ile ale sa ka mai ngal fa vite nga ole ko lua masing fe punga longo kai le official court ka ofi ya se kama si iyo ka ofi ya wale me fainga sa Samoa ai fua mai foi lai auto nga me ima long ko fai poipo pingi le mele ka ofi ko me finge ko ngo fo amron ko lai fai ai ka ofi ai le sa wa e or tara fia ko umanga sort out le la ko e fa or kia mai la ko e sa bola ki le si malanga nga muri mai ko e sa wa lai ka ko me ila ile case le usau le update le sa mai Samoa o le kangaka e kakau o nga ka ofi e moli mau i Samoa o le oki le mea lai kupu. O lea e moli mau i le tangata na faa o lima mau o ai le oki le isi kangaka. A le ma kuasa o loko lea i ma se ka ofi ngai Samoa.
Le ai ma se mingoi o le MCO. Ai ko le fa. Le ai ma se mingoi o se sio au mai ka ye ko kongo le MCO po ai le ko kongo i. Esu e ngai mea. A o fea fo ise li poki o au mai o i leo. Wae kapa le MCO me police report. E le o ia singa mea o kau mai ai. There is a pending case. O lea mo o mi ai. E koi. Na o fa so fa penga. La ia le la ko ka ia la ma mea nga den efe a fa pe o lai fa maria inga o mai ku wai. O le tali ale ke le kali ai leo. O a fa maria ina o mai tu la ya. Ai le ke la sa ila le fa msing. Ia ke ula ia. E le ila ile o fa maria la ngala sa i met fa msing o ma sa ile prosecutor fa mai. Fa ka mala ke fa nga su e ku o so i o ngalue mai ngalue fa vai kaimi le tangata tauna sa we mori mau o le woki ka ka ori si ainga e ma sangia fa pe ya o to me o le winga na wale no mana fa so le mata upule mo ale upumongia ale ya por kala mena e kau ka longo mo ku ya pe la fa ka longa i vai e pe o le a fa ta longa i vai ma o la upumongia le la fa yatu o le me fo ile wo ka va ia kuai o le sa o kangaka o ngisi o kangaka ye to tonu o ngā ruenga lava nei. O le a fai ai ma tala ula ma mea ula. Le fai ngā mālo le kule mai. O la ua lea, lo umana tu lea nawa. O le a fai ai ma faa kala ula. Ma ulanga tangata. Ia le fai ngā mālo le kule mai. E mafua mai. E mafua mai ai kangaka ia e. Ioi. Loa a ele fia ai o ele ke fai ngaruenga ia o te le popole ia ilanga a ele fia no ngo o ele ke le ke mafia ile me o fai ngaruenga le sao vai tato ia o to mo mai sa mo la o vaku ngor case o si awole a fai la tato a lu le si fai le ko o ruanga mi o le sao ia la kurole o si uso si fai foi longa ia ko o ruanga kau fai ngongo fo mai sa mo ala we lo ai le siungari pa wala mere ya your paperwork ngar fia fai ole a ole me fo your divorce e ma fai kai ro isa mo o ngai ya ku ifa e ma fai nga lo fai le me ole one part fo ile le a o musu le se sa we ke ro sa ngi dima e ma fai nga ya lo o ye fai fior la part ma fa sa ngi me o ma ngari fo le orara i er court le se wi fo sa ngi me ai ku sa nga o nga vaku ka mai cases ngai ngai va aila ka ko ka fio finga ile va ngale ale avantu le case ke le la vale nei o la a fia ile soifu o woki o maliu ia ale ngale va kwa pe o sa we o sa me o polu sa va yesu e ku ngala wa lu va moi sa va a voi ka fiola e te fefe le wa sao mai le kanga ka inge ia e fa fefea langa e fa ko inga le ko inga kangaka o le o sao mai o le la ko e mori mawinga lo no winga o le asa o loto le pe a fa pe fa maungia o le asa o loto le sa fa ia le mase senga o afia wala nga le o sao i news i update mai Samoa o le o withdrawn le case a murder case a le o to ave ikua pe o kongi ikua le lava mori mau mana tu for fainga nga cases le umaro ko nge kier ka ko fa so nga ile case le no fa so na fi mare fio nga vui e po le le sa o i feo so molianga e le show up loa e ka o mori mau ma vai evidence o nga mori mau balava nga e fai mami o kongu e fai ele ungor fam singa now ko ke ave sere we ngor talo la mi ton e ke o fa ko la mi o kongu le tua ai i mea kau kusi kula fongo i lantou o loo whaalili ua kula fongo. E vai loa ma le sao maa ngia umori mau. E ke loa ale makuala ngonga e whamasingo le musu ngā lea kua. Po le anganga pa ia. E sau ale unga e peisi runga le vai o mori mau. Ia. O mea fo ua masangia i e fo inga i o uso. I inga i o uso ma ngai o ahi nga fru mai try o whapia.
ki ngā malea, ai ngā o ngā vai au mori mau ele iengi mori mau o koe pala ai uma mori mau. Ia, ka ai fala fu ngā keisia. Ai ole wha anono anga ia te au ia, ile mai tau watu. E wha whiwhi, o ai la kau ke blaminga, who to blame? A ka ko whai ako e blame le makanga ruenga o leo, most likely wha pe mai le komisina ma le matanga ruenga. Ia se samangi anga au mai wha pe e sai ai makau fia ai kusi malanga. Ioi, do we have that? O me te mine pokalame. E le imaua se au te lenga mai ale tato pokalame. Pe nga iai se wha akongunga, wai ono ye, e kakau wai ona wha pena. Ia, o mori mau o ke roa as far as I'm concerned. O ka ngaka e whai ma mori mau. E le engi sai mangi pā pui o le latou fo i whio hai. Le anga it's up to you e le fusia oi. O bomoni lena, e le kaofia ma le fusia oi. A o le fesiri la. O ai la e kua ia. Walanga o leu te tau turi mata ngā wina. Le sai mai le whamsingonga. Anga i le official leo le prosecutor whamai. Ua whai ke le sia kou whakamala. A whai e whape ngā re sai, then something is wrong. O refisiri la, o ai tātou te tuua ia, who to blame? Wa leo ki kau whai aku ngei o leo te wali a tua aka ko blaminga fo i leo. E kasi har kala makanga ruenga ia. E le or kanga kale a le kua ia. O ia o se mori maulono winga. E le o iai tele se pāpupungi e kao fio fielanga ia fe malangai. However, o le vetting lea le tau fo ngalo le vetting o lau clearance e mawhai e nga e a wha inga ai la pe a wha pe ka uaku o lea e wha akali wai iai a whisiringa o iai sau bending. Do you have any criminal or a pending case? Wai ke le nga il whisiri wha pe ngai me o police vetting e o ia mātou New Zealand nei e o ai people immigration e o ai me nga le declare ai low integrity mo lo wha maongi e e whisiri wha pe ngai au mai. Have you ever been convicted or facility for penga e ilo la marka manga isau wai o iai sau pending criminal cases? Yeah. I'm just looking kango e fa asua fa matala a kangor kanga kai kali malonga fa maongi o iai la iai se malo si anga fa le tula fo a o I akula o iai la se fa se malo si anga fa le tula fo no e no tia i lo la o ferwa. Wai de ke FC di mai pe yese pending case a yes la ukali is that matter o me mo moanga a wai kasi ala ka kilo ia me ele declare inga ele o lea o sau inga runga fa fikai e nga ke ele declare inga nge mea fa pe o lo fa kali ngi nga po fa kali se case e boli ma wai ma so and so ya ena ona fa la utele fa pena ta tele o tua ia pai mala fai ai a fa fonga mai se e ongo ku ua ia fa mantai le o lo la pele ai fa makala e le kakaunga e sa le te tauna sa kakaunga va vi faile case le ai le yo o le kai mia malanga mai ai le mori mau e sa u sa ili aku se ruma nga yo longa ai vai kasiringa vai nga kong fai ia na ona fa to fa pena la so fina ngalo Samoa e so fina ngalo le kilo ngai mau me ku kupu mai lu lava o le me mali e nei mea. E le ia se me lilo. Fa koe le ia se me lilo. O ke u fufu i le au fai me lilo, le fie fai me lilo i kokongo mkanga ruenga na malo. Wala ngai le se laupa se nge le laupu moni. E le se laupa se ne le sila ne mingi sky mea umo lo kukupu. Mongi ala ukala. O fule nei jele le mafutanga nga i fionga i minister. E le o le amata as days gone by. O le ai a makanga ruaku le malama o mingiska ang o le lewa na orfa nga malo i tonu iyo mauai lea maua lea o le ai fa solo kulama e le iyo aku loa mangingo loa ma le sirisila a koa mingiska i mea uma manai nei vaenga lidi i e le ai fakiaka mai kongole matanga rua ai nga onga mangua e o le me runga ia sila ku le mingiska o ka ese fa le tonu tasila na vaenga mana e fa soa nei vanga le fiafi o le lua o le fa soa e pe ia mata o pule sa o tapa ele fina ngalo le fionga ya vuila so na nafi fa tai fo ile le tamali tu sa yo le avano na a wai mai lungo le
por kalame le Tautai A'e. Ai ina ua uma le whaatara noa. Ai wa uke ia ele au mai e kasen mai kua kangaka ia kia. Ai au ngā fo. O niso ila tau fo i o mori mau. O mori mau kuku. Ngā au mai fo i tua. O le mea la lea makua i o whake ia. O lea ua o whaate ia nei na ua au mai le mata upu lea i se tasi na a mai tua ma tusi mai tua. Ele o se fake page fo. Ina ia manino hai. Ai ele ele mawhai ona tūlanga whapena i lunga le program me whai loa tu fua ia. Pai mala whai. A o lea la ua au mai. Le ke leo le keisi ringe. Ka fiola e li ka fefe. O le toa tele i o kangaka lea a fia ele melea. E o hafo i kangaka sa langolango le fast. Hello whapenga. Sorry. O le makua, o le mantua mata utia. Maka ukia. Eo. Maka ukia kelele. O le keisi lea. Kusa e la vea e sa wair ko inga e mfain o wha upuar ke lau aia ko le keisi lea asi maafine lea. Le lau kangoi wha upoku sa wha upunga wha pia ina ua umono o maua ia le sootanga ma le sauce. Wha atua ina lea. Wha mai le tala. Kusa aia o le mea kongu ngei. E ser kangaka le pa ia ile va o le si maafinge lea. Ia. E ser kangaka le pa ia ironga va. Onga ongi kulanga wha ale mafukanga mafanga. Ese le mea le ua wha kuku ia. Ia. Aia ua mongi le kala fo ile le. Le kunga o kama fo i oi fo ingo le awadi i o kuima makui. Aia ua mongi le ngā kala fo ile le kaua koe kausa ili le kenge o maa. Ai o aku fa mai ua aku ku maa ai maa ia au. Ko sale. Pea fa peke lo mai fa uinga la utala le. O le ango fale ngā o le keisi le. And I'm telling you. Koe kiki ngei mapu e irunga. O le ango fale ngā o le keisi le. Kusa o le wala lafi ka ngaka ia. Sorry. Wala lafi le wadi ia. Hapenga. So it's more of a case for ile le. But mele o le ita valea. Mawhenga o fia hapenga. O le heartbroken. Ioi. Kusa o le meo le heartbroken. Ma le meo le ita valea. Ia, ma le meo le sasalu, ma le mawalu, ma whaapea e mongi ia le mafukanga. Ai umaenga. Ua le kaurau, ua ngaongi moe mikinga. Ia alai whaase e liskama. Ia. Kusa hea kaka mai whaapea nga. Ai ua whaasanga i loa. Ia, ku uloa maa, ai maa lo ia au, ai whairo ma le whainga maa lo. Ia, whaapea nga. Ko solea kaka kongua le o le melea. No uto e alu umama o uto e tau mawhai e tau sa iti. Ku use siku. Orka mai ka ila e moria mai Samoa. Sole, sa lango mahalosi me al fast. Upo mongi aranga. Sa makua i lango mahalosi i me al fast. Lango i mea sa fai. Alfisilila le kula i mai. Ai se ua ora fasaren sui. Ia. Ai se ora fasaren sui ea ua o le ale lape o le fiongar kamai ka ipale mia. E le se mea. Le ai ma se personal issue or something e ika i fuar kanga ka le ipale mia. E ofo i ala auli al mali e toa. E ofo isi. O le maria la nga o ngai. O le mana i ofo i o ngai meo purkala. E uma e konge ki mai makanga kai kausa o mai le ori. Ia. Kausa o mai le ori wa kupu. O le mea la le na. O le la ua le va ia le wadi ia e o mai mori mau. O pomoni le na. O le ua le va ia ku o fiu ko kilo. Ai mai se la ingoa ia nga mention mai. Lai ma se o sau mori mau.
mafua i sea e koe uma kulou whafonga Samoa e koe uma ka piripiri i mele se i tātou tuli matanga wina se i kako kurikuri pea i atea wale ngale ala waka maua le story ke le kua le untold story o le te leo le nei mea ai lo nau ta inga la ko usawa o lo nau ta inga ia au mai se whaai unga e tala whea ngai le angai kakau o nga e kokongi le sala o au mea nga whai a fua i upu makala aka a fua i upu matala na whaalele e le mawhingele o kala e vevesia i ma me whapena a le ala ua maua atua le au le paipa ia ua mafua whapenga koe kuri makai mai pele si tātou tuli matanga wina ma tātou tuli matai po o fea o le a li lifa i ai a le kau kakala le si au wali ia la lafi mai kua ma le wali ia le anga fai kengi ma fai relationship ma mafinga le e o whapenga a o tau le tau tatala let me tell you this e uma e le keisi le lai Samoa e i ufo i le kuai ngai unga fu i lea e le lava moli mau ma evidence e uma e nga uai ufo i le kuai ngai unga nga onga o le mele kupu e ua kou la lafi ai le o mai o e whai lua mongi le kengi lea e ili si ali inga o vai ato moli mau mai Samoa iyo e la ule ta ua tūrau suafa are o maa ngai o vai o sau uma le evidence o lena e moli mau na ofisili ngia o e le whamsino ai wha mai lau moli mau ia au te iloa le lei ia ai e o kere iwa ai ngiang kuskusinga ia ale maua mai fo ia au karangoanga mau kuskusinga o le fa efa ia na te io e te iloa le lei ia mafinga le e ke iloa le fake pages la ina te whaonga ai na nai te tala noa i fo fa ia o mea nai evidence fa bene o le mali ia le la ka faiak o le watatia o aula ele peila tatou proclaim le tautai ina no fa ata fa pena o boni lava o te le faia ia le ngaruenga ma sa na faia nisi kamba fo ile le mama expose le I don't do that ai na ona o fa ata fa pena le nga o te tala noa lava o te tala noa e mea fa maonia mongi lava ana tu fo I once in a while sa vea ia matangata fo inga makua fai mai fo ir ko kele fai uma usa ilinga o maua kai ai uma karangoanga ia vai so o ulai tele so na ai na ona ufa ia tulanga o lai ta tia lo mar fam sidonga o lea fo I waka pengar kanga kale o le fo ka pengar kanga kale enga ke mori mawinga pe afa pe ai uma enga ia pa war me e fa le tonu wa ia uma enga fo ile le maua to enga case fo ile na ona lawa nei le tai au le unga ile manguia fo ile le le o ye fa ma ni anga o me ia ai punga le va o le udi ia ma fingele mo ko fo I America e uma elo e fa penale unga o case le o le a fai si fai nga ma lo tu la I mai nei ma me ula o a fianga nga o le mele po o ai fo si fai nga ma lo o le a le ko ikea le kangaka ianga upu ma nga kala e kau ai ma fua ise a wale ai se pa pui nga o se tu la fo no ia mea ia kia uia e sao mai lor case le o ma finge le au ro ko hango ko kasungi se mea usa ono ko no kala ka kai au ko mai mo kai me ko kasu ai wala nga o le uma enga ia o le ai la file au vai nga ia le o mai la to te mori mawinga ana le fa so atu le na ma le tatu fa so ia ile nei vai nga o le afiafi ka ko karusia ia fa alia la me tonu ioi ma sei ma wai fo I ma ilan to wie takanta fo I le lo ke fa ya ngai me o le si me ka ke loi o tangata I fi fa me o ka o le ma polo ku ia si fio la to o fa ya me le ai o le taru si ia tawuru manga ia fa ali tonu le me tonu o le me anga pa wanga me ia fa ali ele au ya ai pe au ya la fai pe au ya pai ai ia fa ali tonu le me tonu ia fu ai se kapu ngai me wala va ia le me o le fia fa ali o le mai o le ai le pale mia
ele tu mau i pele fionga sa fa pito i rea tofi. E alu aso sa waso e sui ai. E alu aso sa waso e sui ai. Ai inga ia fa ai loa le ana. Ma le fa ma maruinga kanga kor fainga malo so se. E man tua e o palalangi mai si me a ku e ringi la to wanga no o tato pa wale le me la walunga isa mo ngai ke kiu lo fa alo. Ya ale to e malu la o tato tai upu fa alo ma upu talafo ia. Ya tatala lo au hi ko fengi ngai meongi. Oni yava fata mani na me tu lo fa fonga la tu. Ya ai ta lo fai ya wa ta fea pulu vai. Ya le tato lu ma fa alo e me se fo le fata. Programa la ne vanga le fa mangalo se manga o le tau tamari la fu fonga vatele. Fa tai o tau fa ma fu tamai. Ma lu fa no o tau fit ngalo. Ya me se fo se fa so ma tu langa fa pena. Ya le ata te fa so atu. Le ango yo na tau le reach out to my MSR case le fa nga solo isamo. E foi mangisi solo você mai maka. Ioi. E ia ka você mai maka. Ka set mai mata o atari solo ia ele mfai no watu e lungo le tanto proclame e yo le. Ia ia le asoe fa ali ele me tonu man me sao. Ia ka kier me manga ia. Ia ta bulungo proclame le tau ia e le vanga le fia o li tele toto te mo le fia fi. A sieta fal maro tau tua ale tanto Bluwave TV so i fua mai manuia. Oh wow. Come God mix fia ai. Just give me a second eh. Hello? Auntie. Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng đang ăn chơi rồi mà lunch bắt đầu kêu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chơi from more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. You know how much I love you? No? No. O mana u fai atu ia te autou, ele na o le vati. Tau sirisira mai. Maua nga ese. Ia po tātou sa peru. Nga ngana whawhai ngofi e mala mai. I so se tu ai ngā uumi. Maua kama ku skolu. Kama ku sirua ia markama ringi mua. O le ala mali tu ai ngā luenga te fia me se oele pa ye se asia e alo fese mau mau. Wa sirisira mai. Maua kama aunga, maua tama au lau papa. Ioi. Le gata ilea ia o le tamareli ia scraper mai e saru fa faingo fie yo na latu le vali o le fali ia maua fo ie nai tatou wa oloa me se fo o tatou lo papa dipi me ai so se to inga tau mafa ia o afo ekipi ia o kapis kama fo inga prasia va pe mai malau kama ngefi alu fa penga marori e te maua o mala vai i le the color shop matau tia le to inga color shop ele ngata na bari ta vale ma vari fale ai te mau ai ma so situ ai nga lo ko sisi la o tina ia mau ana ia usioki o a uma tulanga ia o ipu ia e te welo mo tai tali ia u malo tulanga uma fa pena fio mai e te mau uma lava i nei ele the color shop i nei matafeli o city o le ale no meremba wel mato ona le la o so pia a fa pe o mulo lo to mai mana o te fio mai e fi lo tulanga o mo nei o loa Val au le tanto numero le tu na tu lumo le tanto screen ia o le lua lima fitu lua lima fitu po le numero fe ai o le fitu oro fitu i va valu fitu oro fitu i va valu fitu po le tanto landline o le lua lima fitu vili mai loa nei te watu Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala i atu lo mau.
til 4-4 under Bluwave i Samoa. Have a time left your mind. We will see you again. God bless.